kumanje sizothi lolu hlelo ulwethulela ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku uyazi ke nawe ukuthi sisuke sithi masisukume sakhe iTheku lapho sisuke samukela khona ke umeya weTheku ukhansela uCyril wakaXaba ohlelweni elithi masisukume sakhe nonkosi asikubingelele emsakazweni uKhosi FM. Sisimroza nawe Shandu ngicela ukubingelela nabalaleli beKhosi bomsakazo woKhosi. Ingabe ngikufakile lapha meya sinomthiya inkinga manje kunemigomo nemibandela akufanele kube khona abangani bohlela abangena la kuyilotho nawe ngabe nje mhlawumbe ngoba ngabanye abahlungwayo khona la futhi nami ngihlobo kaThelezi ngiyabona nje ukuthi mfanye ngopothe siyabonga kakhulu kodwa nje sithi lethwese ihlobo utshani bumanzi izimbali nemithombo kuza namanzi uma sisho njalo sisuke sisho ukuthi ke sesingenile kwinyanga kaMandulo nonkosi inyanga kaMandulo inyanga kaSeptember yaziwa njenge spring month lapho kuthwasa khona ihlobo into asahlobo lesibonile uthula uhlelo lwespring cleaning up spring clean up month izolo sifisa ukuthola nje ukuthi ingabe kuqonde ukuthiwani ngalokho kuhlanza ukukhuluma ngakho. Wena mfethu angibonge kakhulu ngibingelela abalaleli once again kunjalo besithula uhlelo lwe-spring clean up campaign ozoqhubeka kuyo yonke inyanga le kaSeptember esiphezu kwayo and inhloso yokuguquza umphakathi ukuthi isinakele indawo ehlala kuzona sigcine ihlanzekile uyazi spring kuqala zonke izinto kabusha khakaza ihlahla kube kuhle nathi ke sibeke kube injwayezo kithina ukuthi indawo yethu sigcine ihlanzekile ngasonke isikhathi sibone kuyithuba engcono lo sisebenza balekile ke thina ke njengomasipala ukuthi iTheku sikhakambise simemezele kumphakathi bamsane nathi ukuze siqhubeke ngasonke isikhathi ukuheha izivakashi ngoba izizoza uma indawo yethu iphephile ihlanzekile abantu bakithi beyikhombisa ukuthi bayithanda. Nonkosi siye sabona ukuqhubeka nomsebenzi wokulungisa ihostela laseDelton ingabe mhlambe ke luhamba kanjani lolu hlelo lwakhona? Kunohlelo mfethu lapha lokuvuselela izakhoza ehlala ke abantu bakithi emahostela besilapha ke eDelton ku block B no block D and izama ukwenza inhlalo ibe ngcono emahostela sibuse nesithunzi sabantu abahlala khona lapha kube indawo egculisayo kule project ke silungisa izindlu ezibalekela ku 62 ayese sesimene esingesihle nokho sanqoso nje ukuthi umphakathi ke lapho kule ndawo ubamsane nathi ukuze laba abajutshwe ukwenza lo msebenzi bakwazi ukwenza ngendlela bawuqede futhi ngesikhathi ukuhlalisa kwabantu lokho sithi human settlement olunye lohlelo lohulumeni esisebenzisayo olihamba phambili oluzama ukuthi lwenze impilo yabantu bakithi ibe ngcono soqhubeka njengomasipala sisebenze ngokwesikhandla ukuthi impilo yabantu ibuye lesithunzi njengoba umthethoselo seNingizimu Afrika usilawula ukuthi basikwenze. Okunye nje singakavali siyafisa ukubheka nje la ukuthi sike sabona la ithimba lelaphuma ngomningi balo lapha ku Ward 73 endaweni yase Chatsworth belungisa ugesi beshanela behlola amabhizinisi besusa nje nemfucuza ingabe lokho kusho ukuthini? Amathimba mfethu lawa ahlukene lo mkhankaso sobiza ngokuthi Operation Good Hope ayasabalela amathimba kamasipala ngokubambisana and kuba khona abakagesi abalungisa ugesi kube khona abanquma utshani kube khona abanquma ihlahla kube khona abashanela umgaqo kube khona ababheka izikhungo lezodayisa ukudla ukuthi abantu abadayisa ukudla osuku expired and indlela le iyokwenza ukuthi umphakathi ngasonke isikhathi ube nendlela lapho uthola khona ama services in an integrated fashion. Lokho sikwenza njalo masiphuma ukulalela ithangani zabantu ngoba masifikile endaweni zabanye ithangani sabalalela abantu sibe sesikhipha ke lama thimba and ukuthi ahamba bamsane nomphakathi ukhuculule indawo zethu asithi asibamsane nomphakathi wakithi kulezo ndawo uma singafika ingakeni sigcina sifikile nawe ngakini indlela ke ekhombisa ukuthi singuhulumeni waseThekwini onakekelayo kodwa bangakhohlwa ukukhokhela ama services ngwazo bakhokhela amanzi bakhokhela ugesi bakhokhela ama rate
ngoba imali sayidinga ukuqhubeka nokuhambisa inhlelo senze i-maintenance senze i-repair isilungise ngamapipe ethu siphinde siwalule futhi siwandlale ukuze bonke abantu abangathola ama-services bagcine nabo sebewathola ama-services. Siyabonga kakhulu Nonkosi ukuthi ube kanye nathi kuhleze kuyinjabulo ngaso sonke isikhathi ukuthi sihlale nawe ohlelweni lwethu uma sithi Vuka Africa Breakfast Show. Angibonga kakhulu nakubalaleli bakho. Thanks so much Andros. Thanks. Kanti ke lolu hlelo ubulethulela ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku uma sithi masisukume sakhe iTheku nangolwesibili oluzayo abangani bethu bohlelo bazobe bekhona futhi.